Normal kan yam kana dialen content barwani lingwa seme biya kamal. Normal we kaye ka dobdan le yen le relinga jagwasme. Ban rwanji ti ban kaling rwantin konin talk re which ka so Sudan rekten talk. Te kon kaler dangro to goro de kon kaling. Ban rwacha ka kwi thurbil misha wang deni. Kwal kujeno mi ka deni SSPDF ke ke deni SPLA ayo ke ke deni tinken wang thurbil ban je ka jalarame. Lera de men ban nyo mukwen kona ban rwacha ka kwi General Lieutenant General Puljang antere which ka juba te ka jo mashallah ngo jan charge no go darajal ban jalin ka jalarame kan kono nyam nyak ler me kanete ko ken ka chuje peru jeno jin be subscribe ka bi notification bell bi jetwan ko mi chete ler mi ci beraj da sha mala shu bekeje ler nyam cha thurbil del wal cha jawang anedi te ka match rewik kamarbo ke kotoria la morbo kante den gwada dan to ri komaten chala do chicken wal chicken kanang wal content radio wal ke tentere thurbil chicken kanang kandial telmi chicken pel chalat gwasmen go sidene SSPDF la South Sudan People Defense Force cheke chuban gwada dan na menchire ko macho tokten no shu kan ito yikan ngi chuje kalo cheke jen chicken thurbil chicken wang ka chicken wal chicken kanang radio wal thurbil dan chanang ambulance la thurbil dol wal melan ne te ko bot ke ne te ka dwal la ka kabe no jan thurbil dan chicken wang ka morobo county hospital ala wakana wang ne dol wal chicken wang rar sha ambu ni ja she da do wat wang ka je re dol wal ka morobo no chicken wang ne thurbil karwade telaram te ke bot mishala no shi bot chejek no telelia ke taram cha ke kan no ngwada dana chicken re mo chicken latin Canadian content sha dul wal cha wang kwai ke kan ka ngaje no ka ngane no men do kon kula ngai gwasame re wish ka morobo county ka paiwa ala kan pat tin paiwa no cha togo no sha ne de shop ke kina dang baro cha ga joitin akum kirm yadit kum kirm yadit la South Sudan People Defense Force gwade dane chicken kum SPLA yo chicken ko magan gwasma ko gwad mo to ko teten no ko jan gwadan to kum SPLA yo teten ka morobo county so chu kan nei to ngwan ta chu ke kin dang baro chu kan ga jujre wich chicken me chicken lat ba kana sir kalat kalet kan ta mo ka fan ga kalet kan ka pani jar no me chicken na ju ne kin dang baro chiro den gor gwad ma tika ten lo nak bot ke long ko shush ka long kan ita ton morobo so na ten wini mi morai kone kuma dong SSPD la South Sudan People Defense Force kan ita content ka jen area chala morobo ne shob den gwad dan en chi ke tokten kwala ku jeno ka ngane ko ne de kone la ngwa letten mai kana ka morobo ntong mo wakala karodian video la kana podaka beka mas beka na la cha bukulengich no so en namone chana gay no de ka ngane de rek de lar de kan thurbil de kana wang ka thurbil ma jan kwane de kwan kwa lo ka jamone no waka bindian shukan chuben doi kan match dan ga shu ka thurbil kana wang shukan chujen ka wal dial tentre dol wal janda na chituok teram sha nak teram sha mo ka bot re recommend chituok no re ga mo tuok ne ka pai ngwan ala re kan let's say la net connection kindang baro ko na joj tuok pai ngwan e pai wo chwana yo joj ne kuma kim ya dila SSPDF no kanai tot chido don ko ne ngwan chikan gor no de ko re nyot kuma kim ya dit ga do dana ko target ke je special ne ko ne langwane en thurbil sha wang no thurbil dol wal ko wang je tiang ka changa jandang ro de kel ka pa bakal ron kin dang ro jandang ro de dich gwazme bianga je no morobo terek teten so reng mu tene shang aja nana sha ladna mon wo chitwok en ban wo ka lar do dien me de kono ko len gwazme okay lar ban len gwazme ban ro cha ka kwi United State but baro ka kwi Lieutenant General Puljang ka jomu cha kwen gwata me mgoro jen wo badde je nyawa yekel Lieutenant General Puljang
jene jarol midit LT jen ko kor fade pay wodi je ya ngai kon diale shala do shawre wika juba wada lede ne kabil pam dio je kon diale ling alo da jen kwa dan de letten no entam mi chimel wukana ladore wika juba no mi chato ko dio je pan chane lingano la kwar rigbem top governor du United State dara lojka United State ngai kono ko tere which ka juba chwala da wajani chaje pen we chaje detain no dia je kon dia ling but kan information murong kan ling ban man pa ling ke mo kwala no yem ajen kui general puljang mo don ko jal kel kwalo kam ni general puljang tan jen kwala ku jana ko lieutenant general puljang da lo ke United State ka jo mo cha kwen gwa me kwala nyo ya kelo jen chaje pen jal chala do chaje pen o loja wide ka United State and bo dana pen ka je no kana kon ngach duno chalan jen o jen chaja kapchong ke chalo gono jen be jen rewe ke juba ke be juba be ban pin le ka United State no gwa da ti pin te krikton wantene ko men juba cha gwa duno cha gono dara ka United State bana reason why she de ka United State ke ban je linga jana mena ne de kona ka ko je chong chala do ken ke national security tin te ping kir me yadit national security akane de konte la na la ka kap ko chong chenkeran goro je no jalla we da dian chikana nok chajo ko ni no wo china mo cha to kwana possible reason why kwaje detain ke je no de kon moto de kon men kwenten chane ngajo gwana wona no rei which ka United State la some part of United State can cha state of emergency charge lelten lo cha gorno de na de ka jal no cha goro de na de ka jal ramme ci jal ki mite ka bon mite jal no mo by a kef kum kim yadit no de ye detain ki de yen ki de jenagba especially mi jin Nuer cha gorno dong de yen jalla ne tongon ngai kono mo mutu kon tam cha warab state cha lockdown ken kaka jang ken de no kwa ku jeno mi to wala chi to ko teram lakan lana jen go isha me ken cha ka ban ngore na mo shi clear antemre wi ka panya jar cha na ling kama yom anu cha de cha jak ende je cha jak no cha jo joj ngane Nuer ngai kon dial mo dan le rode so mo to gene malat ko dong mete ga mi chi to gwa da me en go ba pul jang baje peno jale kelo ke United State we mean that take a dor mutore we ke juba misha gurno ne dialati ke general de ga jalga jam maybe there are call maybe dong there are dom da dien cha gor jeno Nuer den kono bom chicken bi jere which ko dong de je ga tago rum gor ka re we ke juba so na many akel milaro den tama okay so and mi charge pen jalla talk okay bana possible reason bana ja ngaj ko kor gaten be but the information nan te ka gwada me o puljang lieutenant general puljang jen charge pen jal jen dana ngaje cha pen jal cha gor no be jere wi ko juba national security gwada dana jen jen kerenial cha je chu pen o dare jen so no mo reason and dan pen jal gaje ban jawro je kale rodien an bana nyoge je kale rodien biate kamal chu pe rodien jen bi nyana ko ken bye bye